iki muri bimwe bizotuma Afrika izama mu bukene ibihe vyose. Afrika yaje kugira ihungabana kugeza n'uno munsi tukagitora ikibanza turimo. Gute umuntu yaje akagucura bufundi na buhoro, yarangiza akakwigisha gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, gukunda umwasi wawe, ndetse ukiga no kubabarira, yuko warimwe mu ishusho y'Imana. Baje batubera nk'ibiyovyabwenge, ntitwigeze dutahura bari bo, natwe ubwacu ntitwigeze twitahura. Gute twaje kwisanga mu masengero, mu bibanza bivugwa mu Imana, ariko tukazereka ibikorwa tukabisimbuza amasengesho atari butujane aho tubwira Imana ngo ikore nk'uko umengo yarigeze kureka gukora. Yatanze mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho umwe mu wese aherereye, ni kuri Nuja Entertainment, twongera tubaha ikaze na karibu mu kiganiro cacu, twibutsa umuntu wese atarakora subscribe ayikore tujane. Raba hano handitse subscribe uhafyonde, ushobora gusharinga video ushikira no kubandi. Tugende mu kiganiro cacu, ni kuri Nuja Entertainment. Aya namwe mu majambo yagiye avugwa n'abanyafrika. Mu by'ukuri hari amajambo amwe mu mico imwe n'imwe muri Afrika akunda gukoreshwa ashimangira gukomeza gusenga, ariko bakirengagiza ibikorwa. Aho umunyafrika ashobora kukubwira ati umukene wa mbere afise Yesu, arota umutunzi wa mbere atagira Yesu, ariko kuko nivyo hakwiheba wopfuma wibesha. Ayandi majambo yakunzwe kuvuga nkaya ko Imana izodufasha. Iki ni kimwe mu bisanzwe, ariko gishobora gutuma umuntu atagira umugambi wo gushaka ibisubizo ku bibazo abafise, ahubwo agatekereza ko byose bibe ariko ubugombe bw'Imana, ariko ntamenye yuko mu bibazo afise wewe ubwiwe afisemo uruhara. Ayandi akunda gukoreshwa, ibi byose biri mu maboko y'Imana. Ibi bishobora gutuma umuntu batashaka gukora cyane, kuko bumva ko byose bizaba nta gikorwa na kimwe bakwiye gukora, ahubwo Imana yizabikora, ngo tuzategereza ubutungane bw'Imana. Ibi bishobora gutuma abantu batafata ivyemezo mu giti cabo, kandi na Bibiliya ubwayo iravuga ati umuntu ubwiwe niwe yigerera intambwe ziwe, ariko uhoraho agatumbereza ibirenge vyiwe. Imana niyifasha nidukeneye gukora cyane. Ibi bishobora gushira imbere ukwizera gusa nta bikorwa, cyangwa ngo amasezerano y'Imana niyo atuma dusinzira. Akenshi biba bisobanura ko umuntu yirengagiza ko akazi kiwe akwiye gukora, ndetse nimba ziwe asanzwe afise ari byo bizotuma ashika ku ndoto ziwe, ku ntego yari afise hamagazibamo. Ibi bishobora gutuma hari abantu basigara mu gihe kirekire mu bujiji bwo kutagira ibikorwa, cyangwa gutekereza kumigisha gusa. Byagiye bigira ingaruka ku giti cabo ndetse n'ingaruka ku gihugu. Ariko reka ndababwire, gukunda gusenga ni byiza kandi ni umusigi w'umuco wacu. Ni ngombwa kwiga guhuza hagati y'ukwizera n'akazi kugira ngo ushire mu bikorwa ivyo wizeye. Kwibutsa abantu ko gusenga ari ingingo imwe, ariko gukora ni imbaraga ni iyindi kugira ugere ku ntego zawe. Gute twaje kwigishwa Imana duheba amadini gakondo twari dusanzwe turi? Amasengero yagize muri Afrika ahanini biciye mu bamisiyoneri bahaturuka i Burayi n'ahandi mu gihe cy'ubukoroni. Mbere y'ubukoroni abanyafrika basanganwe imyimerere gakondo, nk'iyobokamana rishingiye ku mizimu, abami ibitekerezo by'ikirenga. Hasengero y'abakristu cyangwa y'abamizirima yari ahari icyo gihe, kiretse muri Egiputa no muri Sudani na Ethiopia. Aho abakoroni batangiriye mu kinyejana cya 15 kugera mu kinyejana cya 19, abazungu baturutse i Burayi muri Portugal, Espagne, Ubufaransa, Ubwongereza n'ahandi batangiye kohereza abamisiyonari. Abo bamisiyonari bazanye inyigisho z'ubukristo, bubaka amasengero, amashure n'amavuriro, bifashishije inyigisho za Bibiliya. Benshi mu baturage bagiye guhinduka abakristo. Ibyaje gukurikira, abaturage benshi batanguye kwemera ubukristo, bigatuma basiga imigenzo gakondo.
ubukoroni bwakomeje kubaka amasengero menshi hirya no hino. Nyuma y'ubwigenge amatorero yagiye yiyongera cyane, haza abapentekoti nabo twokwita ba evangelical. Amasengero yaje muri Afurika aturutse kwa missionnaire b'abakoroni bayazanye n'ubutumwa bwa Gikristo. Ubu Afurika ifite abakristo benshi kurusha yindi migabane yose ku isi, ariko ni ngombwa ko ukwemera kujana n'iterambere. Afurika niyo ya mbere isenga cyane ku migabane yose y'isi. Ibihugu nka Nigeria, Kongo, Uganda, Tanzania, n'Uburundi n'u Rwanda na Ghana bari mu iyobokamana rikomeye cyane. Hari amadini atandukanye: Katolike, Protestant, Evangelicale n'Abayisilamu. Indoto y'abamisiyoneri yabaye impamo, kuko byabaye inyungu ku bamisiyoneri ifatiye kuzambura umuco gakondo w'Abanyafurika. Amerika muri Noro hariyo USA na Canada, bake muri bo nibo basenga ugereranyije na Afurika. Amerika y'Epfo abasenga bari ku rugero rwo hejuru cyane mu bihugu nka Brazil na Colombia. Abenshi n'abakatolika n'abapantekoti gusa. Aziya igice kinini ntigisenga mu buryo k'Islamu cyangwa Gikristo. Mu Bushinwa cyangwa Ubuyapani benshi muri bo ntibemera Imana. Abo twumvuga Ubuhinde, bamwe muri bo n'abamizirima, abandi basenga Buddha, abandi n'abakristo ariko ni bake cyane. Muri Middle East Abayisilamu benshi cyane nibo bahari, nko muri Irani no muri Saudiya. Uburayi benshi ntibasenga kenshi ugereranije na Afurika. Igihugu nk'Ubufaransa, Swede na Norvege, bamwe muri bo ntibakunda ivyo bintu byo gusenga. Gusa hariho abakristo n'abayisilamu bake, ariko ubusengero ntibujya imbere nk'uko bimeze muri Afurika. Ubwo muri Afurika 90% buri munsi baba bari mu masengero. Uwo mugabane ku isi wa mbere uzwi kugira abantu asenga cyane kurusha iyindi, ahanini kubera umuco, amateka y'ubukoroni n'imyumvire ifata idini nk'igice cy'ingenzi mu buzima bwabo. Ariko ibyo ntaho bihuriye no kumenya Imana, kuko Imana n'ibikorwa birajana. Kuko Imana ntikunze ubunebwe, kandi siyo yazanye ko duheba imirimo tugume mu masengero. Akarorero, Yesu ubwe yarakora akazi nk'ububaji imbere y'uko atangura kwigisha. Bibiliya iravuga udakora ntakwiye kujya. Abitesalonika ba kabiri igice cya 3 ku murongo w'10 havuga ko gusenga ni ingirakamaro, ariko akazi nako ni igice cy'ubuzima Imana yashizeho. Gusenga ni ngombwa, ariko si ukwibera mu rusengero igihe cyose nk'uko umengo ntacyo ufise ukora, nk'uko umengo wibagiye uburiwe, nk'uko umengo wibagiye kurya. Gusenga ndetse n'umwanya w'akazi, twige byose kubiha umwanya, ariko akazi kaje imbere, kuko Imana yavuze ati nzohezagira imirimo y'amaboko yawe. Mu majambo make ivuga ati genda ukore mpezagire. Abamisiyoneri ntibaje muri Afurika nk'umutego wo kugumiza Afurika mu bujiji. Oya, ahubwo Abanyafurika twabitahuye ariko kuko ubwabo ntibasenga nk'uko dusenga, ariko badutanze kubimenya. Gute twaba twaje kubarusha ubwenge? Twaje kubarusha ubushakashatsi twakuye mu ivyo bitabo batuzaniye, ari byo Bibiliya. Ibaze nawe, Abanyafurika benshi barakenye kubera impamvu zitandukanye, kandi zishingiye ku mateka y'ubukungu na politike n'imico. Amateka y'ukunyagwa n'abakoroni. Ibihugu byinshi bya Afurika byarakoronijwe imyaka myinshi. Ibihugu bikomeye bitwara umutungo, zahabu, diyama na petrole, badasize inyuma n'ubutunzi bw'abaturage. Ibyo byaje kwigarurirwa n'abakoroni. Imiyoborere mibi, aho bamwe mu bayoboye ibihugu bya Afurika bakoresha nabi imitungo, bamwe bakanayinyegeza, abandi ntibashira imbere iterambere ry'abantu barongoye. Hari n'uburezi buke, kutagira ubumenyi buhagije bituma benshi badashobora kuhangira imirimo yabo cyangwa kubona akazi keza bakwiye gukora kugira biteze imbere. Inzego z'ubukungu zidateye imbere. Ibihugu byinshi bishingiye ku buhinzi,
aho benshi barimisha amaboko yabo ariko ntibiyumvire yuko hari ibindi bishobora kuborohereza gusumba gukoresha amaboko yabo. Intambara n'umutekano muke. Ibihugu byinshi byagiye bigira intambara byaje gusubira inyuma cyane mu bijyanye n'itunga ry'igihugu. Izuba n'imihindagurikire y'ibihe. Ibihugu bya Afurika birahura n'amapfa, izuba ryinshi cyangwa imvura idasanzwe bigatuma umusaruro w'abarimyi uba muke cyane. Kudashora amafaranga mu bikorwa biteza imbere nk'amabarabara, amashanyarazi, amashuri n'amavuriro n'itumatumanaho ry'amakuru. Iyo amasengesho agishigikira ubuzima n'imigambi nta kibazo kiba kirimo, kuko umuntu ashobora gusenga ariko kandi agakora agashaka iterambere. Bibiliya ubwayo ivuga ko gukora ntagomba gusiba kurya. Bivuga ko amasengesho adasimbura akazi. Twashimiye umuntu wese yadukurikiranye kugera ku musozo. Wibuke gukora subscribe wongere usharinge video. Tukaba tubabwira tuti turabakunda. Tuzosubira mu kiganiro gikurikira.